Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, Kamis 16 Januari 2025, yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Al-Ansar Tampangan bekerjasama dengan Majelis Taklim Al-Ansar Sitampai. Kami buka dengan mengajak hadirin membaca basmalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita akan melaksanakan yaitu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita kirimkan sebagai nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Agus Riyadi Bakri SIP SH. Kepada Ananda dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami cintai,
acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan oleh Ustaz Haji Adi Eteng SPD. Kepada Al-Ustaz waliyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sinina tamatua malabiku silasura malabiku teristimewa kepada Ketua Masjid Al-Ansar, pengurus Masjid Al-Ansar, ibu-ibu majelis taklim, secara pribadi teman-teman malabiku Bapak Haji Suryadi dengan keluarga besar, sempat hadir Bapak yang mewakili KUA Kecamatan Tempe, tanpa terkecuali ufakala bimanaki ufakara jamanaki. Mudah-mudahan ada puda pengetahuan nyiwi nasabari nafa baraka fungala ta'ala wan watta insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah lau nikmai dari patarakatan ra syukur kata lo di pungala ta'ala na karena pamasi simatana afa ngindringanna anrangi afa turuanna lau rifa dari di manang nasabari to fadang kemuah sehat-sehat majapa-japa tentu tojok kahadiri makukwewe degaga yakate sengedineryo na fungala ta'ala simata. Jadi mudah-mudahan angkata itu sapa irido na fungala ta'ala tanafodo mati tole suri bola tu dangata betul-betul na furyotongan di fungala ta'ala. Salawat dan mapas salama ikiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kewe jallo kaki dalam madicing sulumat apata ritujunna alat biralinu akhirata. Insyaallah tanafodo ya punewi hakikinna amu fakangi riahira mati iruntu syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah Isra Mi'raj yang kehadir i acara tak ye pura mengeribi dari makanan hari itu melo memang jolok melo dampeng nasabah hikmah Isra Mi'raj itu urasa nareko watuna tama isewe nule makoncoladai. Makanya ya dampak kilap-kilap itu cedek. Lebih-lebih cedek. Pertama
aga ibicara di dalam Isra Miraj. Tungkat tahun yang natama raja diperingati Isra Miraj. Cuma biasa mak makutana Dewi sangi makada na moga ini makotoro magi nang kakumauli marwa tau si senam miraja makurat tau Dewi sangi jawabannya makada aga. Oh ya naro pada padahal tujuannya to menre imma imam mauli imma imam miraja tentu to melo mi pencing itapoy ajak lalu to menre to mamaulu walau kita pantai na tekor to menre to mamiraja makasi di pana tekor yekko yetarumi ifunia na to menre imma di mauli yari Isra maka desa tu gaga ilolongan lisu gangkan na timapat rumah toki. Begitu terus, tidak ada peningkatan. Termasuk Isra Miraj ia angkewe terjadi di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkaro denre nabacaki ustaz teh Subhanalladzi asra bi'abdi mafacingi pung Allah Ta'ala yang kewe palalam pening atanna. Sebelum saya masuk di situ subhana ya rojolo lo bahas cedek subhanalladzi aga betul nero mafacingi pung Allah Ta'ala angkatotu di surah lain biasanya suratul mulki tabarakalladzi juga artinya mafacingi Allah Ta'ala seddi tabaraka seddi subhana fada betuan nama facing Allah Ta'ala tapi magi dena pada bacana makanya itu ketua mak guru akorang mak guru agama mak guru hak desa dia nak wadik batuan dah bayar lah dasar pak biasa tom ketua mak guru harus pas sesuai batuan lah coba ni dia nama lagi makna ya pada batuan nama facing ipung Allah Ta'ala tapi dia nak pada fatapun lah otomatis maknanya beda ini. Betuan na pada mafacing ipung Allah Ta'ala. Tetapi ajok kengen yare gak makna liset na mafacing ipung Allah Ta'ala beda. Pada mana mi kejadian. Aga kejadian karo. Aga bahas karo tabarok ibu. Amatingeng. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ang kasi cek dia oleh-oleh tak boleh alisu di agang kau lengip pak biasa ale tak baca ye tabarakah napaki matinro adi agang kau lengi sebelum matin ro bahace tabarakalladzi latu capu aga ala birana ni gini kita panladung ngi baca suratul mulki napa matin ro insyaallah de akan dibaca la kubur mati tu tahu barakana suratul mulki. Jadi suratul mulki aga bahas kro amatengeng kejadian mato tapi amatengeng sekarang yero amat ini nola mana mot awi dia gato den olay pacarama mate
Tahu cara mai mate to? Betul? Tahu cara mai mate, pacara mate to? Jadi dia to sadina pecak benga. Apa mate mana mau tahu ya apa ya sembaramu. Idi gajolok napa ya? Ati mundi via idi yolo. Ya sembaramu ya. Berarti ku make dia tahu amate kan? Na ulama nama tak? Neyekia ritujunna surah al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdi. Aga kejadian koro perjalanan Nabi ta ifalalang ripung Allah Ta'ala digaga mulai famulangi kejadian pacapurtoi, maka dikatakan kejadian luar biasa. Amatengang nola mana mau tahu. Makanya dibilang amatengang sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi koma akademi Isra Mi'raj kejadian luar biasa. Apa Nabi tabah mulai famulangi kejadian dan tidak akan terulang sampai kiamatnya dunia. Makanya ritalai kejadian luar biasa. Aga ifake untuk telusuri nih sehingga makanya kejadian luar biasa. Tanya akalan tapi aga apa? Nah, makanya ko to menre mami raja to menre si pakabarui tapot kada we araja kosangan na pungala taala di kufungala taala mapwilo dito ngagamawata di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifalalem baka menre langi maulang-ulang baka mak juta-juta tahu biceni akal langi pati tapi fungala taala mapwilo malam malak dato sa kejadian agar kutuli mencing itapo ita tahu agar terbukti beberapa bulan yang lalu ibu agak kejadian beberapa bulan yang lalu supaya tak tambah tapo kufungala taala mapwilo agar pak bulu istiwi ko jawab ni kama dari manonton itu pak bulu istiwi ko jawab namo ale na sadik katulu-tulu to lo menre dalet nama pakor tinggal mo pakor pak bulu istiwi kasi ang kamalingi 100 juta ang kamalingi 50 juta ang kamong kusuki biaya sekolah anak nang kapendri umroh ang kamaliangi bola pokoknya 180 derajat hidupnya meningkat fungala taala mapwilo ang kamoto tu biasa ya ro sisa manilantak nang caji kapolri tinggal mo pagero desa kadaniga sana walu fe sana sisa manilantak nang caji kapolri tapi fungala taala mapwilo makuliro iya sa non rona tapa mariawa ang kakening itawe riawanon rona tapa mariasa yena yasa ni tapa yak tugunan. Makanya ibu-ibuku, bapak-bapak, rilalan na iwat kewe. Saya ingin membahas ritujuna ingerangi jancita, fa'du fai jancita, pertanggung jawab kami jancita. Sebenarnya begini bapak-bapak, ibu-ibu. Dito na farallu ya pala ero asoy situngan na mapamula aha latu seneng dito na farallu ya pala aha latu satu ngapa namo din ya pala man sa tore ke ganna ina pura aha senesi na pura senes talasa si apa ang kato tau iyo mero soy tulina pala na padini sa roko na sampayang Denis sangi sian rakas sampajaloro. Na pala kini ngesoy. Namun yak na puasay dito nisan. Baka biasa kejadian. Namun sang medunuk dito nisan. Aga na kejadian kota pemakai dan sawe ustaz arwahnya poko namun bisa na sang medunuk dito Muhammad. Aga na kumapakai.
Aga pole perlu irana-rana. Aga perlu ya pala. Yenaro dek. Ingerangi jancita. Pak lufai jancita. Pertanggungjawabkan jancita. Tega yasam. Aga jero senge janci bu inret di. Saya kasih contoh. Tasangaman ni simsalabito masukolino dia itu prosesnya panjang ya. Lampe tasangaman ni maka dia tahu dampalak demi jaji kak kulino dia malampe perjalanan termasuk angka tu janji pura ikadoi. Yeroyewa si kadoi tanya tolino, tapi antara ata na puang si kadoi. Makanya yenaro ingaragi jancita, aga jancita pura ki mapanasa todok puli tamalara singkarwa masa alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Akade pungala taala atan nega ya mupupuang na tumape bali makadabah iya idi puakku ngarangi jancita. Saya kasih contoh. Biasalah itu si bombe tahu gara-gara na leseri jancina bestina. Pangkasi tak yasa maku ke si besti. Di biasa dia nasiwada tidak 2 tahun gara-gara na leseri jancina. Magi je mau bombe lah dia anu sah pura kali janci coto dia jadi. Contoh ya. Na janci ki pada taruh atau mana ki kecewa. Awe mar janci masa janci. Oke lah dek aja. Masih nyawa kini. Angke cedek wa malam pura kini. Yero ko makadeki ko tawe insyaallah. Biasa ki mapakaro to? Ano? Tojok ka matuan na insyaallah. Ikut sia memang ni joka aja takkan insyaallah. Pak biasa kata nak cule-cule yero insyaallah. De memang na mero law maka de kene insyaallah. Ya sange insyaallah asera pulau na asera melo ki 70% ipasero ko puange. Ipalesu ko pengala taala asera pulau na asera meloki satu itu untuk mapalesu maka dia kuna fuelo pengala taala. Jadi ko dia memang nata melo to mabarobo to matu insyaallah dikene kagay Demito je na melo tapi maka dia insyaallah ini tak boleh ini lebih baik maka dia kapal rafi dia gulai kapan aja tak ada insyaallah napa dia tamelo yemin areko maka dia ki insyaallah napa dia na jadi faktor karena memang kita tidak sengaja itulah kehendak Allah. Nah sekarang madari tahu si bombe gara-gara na leseri jancina fakutanana ini lagi nama cai ko tahu ini lagi nama nyawa ko tahu ko na leseri jancina pertanyaannya ini tafaddu famoga jancita ko pungala taala selama ini. Makanya tasawuf na iya tong ningaragi jancina pasti na sepuana na iya tong misangi puana pasti maca tuo na iya to mace tuo pasti maca to mate agayasan ye ko tingarami jancita maka da melo mak sompe puaku de itu total lebih to golino de to mabangka de to sombong de to las swada de ne fakatuna fadatta do fatau de ne jama anu ne cecepo ngala taala magi angka janci ko puang lo mak lo sompai lo mak kesiwian sogi mafat
di rakyat biasa tu maparentah maka si kedudukan na de na makanja kedudukan na de nang kana finra te kana tadi itu tuju akong kakulino lo mak masum puku-puku iko ni ngarangi janji na tahu dan kana to masuk na mita tajang rilebo de tanai lo ni ifa dufa janji ta maka cari Pak Dufai. Coba kita tengok lagi surah Al-Isra. Mapacingi pengala ta'ala yang kepala lampeningnya tanah. Bi'abadi atanah. Ibu, tengkalinya. Yero nabita fungala ta'ala makuiwi atakku Muhammad. Utanai ki idi kira-kira idi atanda ki hong Allah Ta'ala bu bapak atanda ki hong Allah Ta'ala idi fakku tanana na kuimoki gapuang yatan idi amma nami mangaku na din nakuiki coba nih bupako lagi memang kamu masih salah pahaki kamu masih tak pemamunya kisile sudah aku jadi aku justasi Nabi ka fungala ta'ala makuiwi atakku Muhammad itu si ini umat na Muhammad mengaku ki ataku fungala ta'ala tapi belum tentu nakui ki puang nyata lagi agak yasan Ustaz iya na he melo ijapui ikut carana Pak Kue tentu to cia mak dan dok bakasabo to de to melo to iya ro pangakuata to melo supaya fungala ta'ala betul-betul na kuiki ataka tufuang iya ataku memang jadi maka caranya adalah dina to mabela polri kebiasaan Nabi Muhammad. Ye komelo ki ya ku ko pungala taala ata maka fusifai atanna pungala taala. Ampena atanna pungala taala. Ni garo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifatna Nabi ta tengkelingan. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyama pole sukuri farri pole sabara ataya magato fidi biasa ya panato maringara koto masesa koto manyama takalufa ki mapakorogata kani mamulan itu iya pana sapai puangi ko masesay bahkan maaf nangga alena ata tapi alena lo mangatoro iya na bos si tapa macai ini jam memang ini mana kaji macai ki ko bos ini mapakaro gata awe bos si awe lempas si awe tikasi mana kaji ata melo mewe ketentuan apa ni biasa apa karo tak makanya pengakuan kita hamba di hadapan Allah supaya nak itu ki pungala taala maka tunruki syukuruki konakan naki nyaman sabaraki konakan naki facoba tanrana tua atai waliki contoh bu barak tapahan magati biasa ki menonton televisi biasa kolalan na televisi angka koro ilalan na televisi sewa pembantu na yero pembantu isuro kofunggawana mas sering dena melo
mas sesak dena melo, mak bisa fanne dena melo, tapi sisanna manre alena famula mala fanne. Kira-kira kau mapake pembantu pecah atau lanjut? Hebat na tolino tak kalau mah pecah. Supaya malam mai tak paham. Ini angka daleka alhamdulillah tapa tiba-tiba nasabak Maroko boleh misalkan mega fasilitas ko boleh misalkan sewa ki pembantu isur mak bisa pandai dena melo masasak dena melo mapaci bola dena melo sisana manre alena famula mala panne ini funga bandai pecah atau lanjut ya tahu pecah kotofi bola tak munru ifa gaji tofa sisan manre alina famula mala panne dena jame jama-jamanna ipecah. Sekarang niga kundalino fungala tala kundalino isuro masam pajak dena melo mapuasa dena melo masek dena melo maka singampena dena melo sisan marilo doang tak boleh terima pak dokena dipecah atau lanjut ya tahu. Coba bayangkan itu. Makanya ya kalau kita kui pungala taala atan ini maka degaga yon rima guru kecuali kehidupan dari Rasulullah. Nabi ta pungala taala makui atakku magi nabi ta nyama pole syukuri sara ini nawa pole sabarai denang kanalisi denang kana findra atika anak pungala taala yakin bahwa saya hadir di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jangan cita ya Pak. Sekarang loni ifak dufa aga fak dufana ya nari itu loni ifaki watakalewe makasiyang loni ifaki watakalewe masompah loni ifaki watakalewe makamala makanya maka di ayat ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kaffah aga batuan ya roh sininna tau matappe tama kirinalanna aga masallenge nasaba suku atama ngeta maka dia tafsirna ritujunna ya ayat aga ya segi suku atama ngeta ternyata ifa sallangi timwe ifa sallatuati alamat syesye nariko masyahada itimunna nama patang atin alamat syesye masyahada timunna tapi maja ampena alamat syesye rokok watakalina tapi selesai rokok nalai tanda gagana aga fasabaranna apa dena fasukui asalana maka maknana ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafa aga maknana ifasallamana wi aga kay realita matata tafasallangi docilita tafasallangi ajeta tafasallangi timutta tafasallangi limata tafasallangi fasallamana ke gayasa yasani fasallang ajak tafakite matata kotanan makasinaita ajak tafaring kalinga do cilita ko tanya no makasin yang kalinga ajak tafajok kay tak ko tanya ano makasin na jokkay yero yasa ifasalla suku ya sana termasuk warang parangi fasallat toy bapak ibu termasuk warang parangi ifasallat toy termasuk fangkae ifasallat toy supaya aga supaya angka matu panyama-nyama ki kuahira. Jadi lo tei fasalla ngerodi waram parata ayah se fasalla waram parangi bara angka to matu dupai ki kotomati fangkat tak matu to bara angka to matu dupai ki kotomati aja lalu ne rita
menre fangka na sinre ke bangka na ya menre dalek na namujik dalam ngiti itu pemalah lagi aja si kanja na ifatukan nama deci mi asal lengetan to masuk mi tatajang lo ni ifat dufa aleta aga ifat dufa ifan nasani janci betul-betul janjiku biasa lo sompai puakku o fanasani maku ke betul-betul usom pato menipuakku. Terakhir yang ketiga aga nomor 3 ipertanggungjawabkan di janji. Makanya nangis maka deka pasal lagi matata pasal lagi do cilita pasal lagi waramparata magi matu kuahera sininna naitai mata ipertanggungjawab ke mana aja nai rita modelik nami matai makasih tapi majapak kita mereka tuh tahu kanja na modelik nama tanah tapi majapak kita tuli mak gemi meja konita tanya katutu tuh makanja matanda tapi maja pak kita aja nih rita maka si modelek do cile tapi to majak paring kalinga anu masalah mina poji men kalinga ina cara maning kalinga napi mato 20 menit we kapani mangale-ale timak jelis seri mijik ko cara maning kalinga tapi ko gosip cerita salah namu tatal lujak de tore cau berarti maka si modelik na do cilina tapi majak paring kalina aja to na irita modelik na timun na makasing wah ilecok kiri kanan pura sion nyi cella cokla kemana nih tapi lo ya ganareko modelik na mi makasing tapi to majak timu-timu kepada termasuk harta kita semuanya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya biasa wapal tu kayak yaitu bali marajata tanya sila surat tak tanya bali bola hata tanya di malisak masigi tanya di mak bali galung tanya di mak bali toko ni gak balik setangnya balita wala tattabi'u khutuwatis syaitan ajak macun rale ampe nasi tangi innahu lakum aduwwum mubin nasaba itu si tangi bali tonget-tonget tak maka da amme ciwe menaka magi memangi wewe yero na menaka tadi di menang si tangi menang si tangi mapalapak. Jadi kong kata si salah, setannya menang itu. Makanya mah peringat raka ibu-ibu. To menrik mami raja, to melok tambai we fapojita riasannya sempajang. To melok tambai we fapojita riasannya sempajang. Aga carana. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla mau pai to yang kesi mata pacinya alena lahiran si babatin tau mau pai tadang panga ka ibuna tadang panga ka wale kice dek masukan bapak-bapakku makuto si kanjak-kanjak na menurut nabita maka siko mega terikik daripada mega caw aja tulir rengi tulir aja apalagi kotong tua-tua memang nak famega ini toba aja na tulis posisi salah-salah famega ini toba aja na tulis malis sandalan tahu Pak biasa tuh kita kejadian fini mako fini na foji si salah. Kita mau begini, tuli facinya leta itu.
Pacingi taru aleta lahir si mabating. Aga yasan. Ibu. Tentu koto malufu to mande to. Koto madak kato menu. Dia garo to mapikri lahiran ni mitul Ifandre na dene kan Ifandre bating. Malufu to ye ro kasi Ifandre to ye. Lahiran ni mitul Ifandre Ifenu na dene Ifenu bating. Aga papandrena sempajang ibadah sikiri mengaji ini betul papandrena. Coba nih gare talusuri taruh ya moni taruh pajang untuk cau taruh ya kutanya ki jolo ibu maga tersedih kupur ki mas sempajang menyama bisa itu melebihi nikmatnya makanan itu. Itu melebihi nikmatnya minuman. Itu melebihi nikmatnya satu hal. Ya kutopura beribadah. Itu nikmat sekali hidup. Aina rolo ya Pak Guru ki. Facinya leta. Jangan sampai kabo titak. Ayah sekabo ti ang kami to kapali ati kabo angka kegiasan ati de nang kani facini ati de nang kani burai ati de nang kani bolo-bolo berarti macareku ati na yewi kabo ati na yewi sedangkan dare biasa kita dare to ero dare yena sitau de nang kani facini mi tau kita mah inang kadar sifungan na yan di din kani faci mi tau kita mah apalagi kuati facinya tita aga pakai facina sikiri baca Quran berprasangka baik itu pakai facina aja tuh berprasangka buruk dia berprasangka buruk kata tu tau yoro nasang lokas sulewa jukuk magi memang maka itu matu tahu maka itu matu tahu padahal dia kan akar tahu ya rasa tuli berprasangka buruk pas lo kamal ulawang maka itu matu tahu dia aku jadi kan akar tahu berprasangka buruk semakin engkau berprasangka buruk hatimu tidak tenang pada tahun ya roh si runtuk iku si depan apa balu bembe. Contoh ya Pak, kaman apa ya Fuji tijo ke koro mali bembe kong kafara luku. Tojo ke koro. Sirung tu apa kiro anggota ta. Cawa ki kolena, na dena cawa kuidi. Iko tau kabo atina, masalah atina, tulian usala tu nyerang. Wah, kan mana anggota itu cawa di mana cawa kuidi. Tapi coba nih gare tulis sogi nyawai. Tuli berpersangka baik ki. Oh, ya bila ni cawa Pak masalawi ka apa Pak kita na. Dena mana sakat na ita. Kege, manyamat ti sadi. Manyamat. Ini ko yero tarui nawanawai. Ma jero cawa ka kole na dena cawa ko ya. Na fikiri ki mataru matindro nito na cerita yang kanele na mado dia. Ma diro di. Ma diro. Nenre kia sam lambung. Mendre asam murah, mendre takanan, alin na mato mapako. Ya mapako matu. Ya mo majako ya, elo motoria, tanya to yo lo bola mo wala tam suruh. Macing na to opya. Na dejen rule pas suku kolino mo maga kasini. Sedangkan Nabi Muhammad to kasini nang kamoto cacay, apalagi kubansata. Irulay ka pas sama na telopodi ki. Dan ulay. Ayan na ro pantina ko sogi aki. Ikutuli mapatsi nga tikain. Aga yaro. Salama anu makasing ujama. Anu na puryo kung alatala ujama. Muacacak ko ya taniya mewa. Puangi mewa. Magatan na maki. Tegi apolegan na. Itu karena kebersihan hati. Selalu mensucikan hati. Yaitu tahu bu yang kali ini waktu 24 jam
risisi na to makigunangi watun aga nasa degaga watuku untuk taulenge nasaba iya lagi na watuku dia naganda untuk iya sedangkan iya watu dia naganda untuk iya melo si kak murus urusan na tawe kita digaritan na kutilima pakit kita na manyamon tuda ya rumah sikiri paling bagus itu na rekodena salaiki jenne itu bagus sekali itu aja lalo ye tisasialita makada ai manuanu ka pa jenne ku fakabarisi aja na saraki jenne subhanallah kanjak na ye ko tulima jenne nah ye ko to mak jenne si kanjak na ye ro jenne ero igis salimai tomat talimomo tomat jurumata igis sininda yaro igis sewe apa ngolongi hakikat na kupung Allah Ta'ala puang kam nang kadosana lima kupuang ak dampengi puang lalangati to puang timukku he kam nang kadosana pak biasa balle tawe tapaku puang ngak dampeng kak puang madari lebih ufiar tapaku kalau mana dewa jenek gara-gara tapaku pantai bedakna ya siku tak puak kasi tanako do tu lima kanjak lima ku nagesa lima ku fuagin aleka teko tak se di mana ketelu ala megalande ye jadi aja tu mak jene bawang ilawi hakikatna supaya sinin na yero egesewe yelo dampon iku fungalatan angka gajami di mana dia nama dosa angka jami di mana dia nama dosa angka jami ni matanda dia nama dosa angka jami di cini dia nama dosa nasabak takala tak mape pacing tak pacing ini dosana do ciliku puang puangi do ciliku ciga ulada puang na fodila dan nariko jana teneng kaginga niga madari curi te jana ko tawe ke bisa mo ke macamin bisa mana mo ki macamin ta foji curi te jana tawe acami cami ke je tita leta oke niga magaya niga mabal aja je mo tuli curi te na ke ini ke moto jata yolo sapa ya uruh tu makung renan naik yolo usaha aja kecuku aja neng kecuku itu jalo kadiem dan lagi bapak-bapak kayak urus foto tuh kok bapak-bapak macam villa apa lah panamu tuh bapak-bapak biasa tuh macam villa nah coba bersihkan itu biasa tuh itu kejadian mak jene mak cerita tuh pentilada mana gitu mau ceritain nas jene kok masih maga ni wajib persatuan na ya ako je nasa ya macho mana tege na hojang ko tay warna unyi je makasiwita na sidi sejang ko tay kesembara kudara jadi to celak jadi mak jene macho dita toy aja bana mak jene cambe mani iba kasinyi lagi na terate na baluntan tu suku tadi itu napa aja patu-patu kayak mana kerja persoalan lino tomatongan persoalan agama persoalan akhirat atau mapunga-punga maju bicara matongan itu pura mak jenek matu wow sakarupa sina curita napa ya naro matu jenek kan apa mas sempajang sila lo nama jenek macurita kala lain macurita dega gunana macurita dega manfaatna ngapa ya naro napati mas sempajang itu carana ini ko to pura nama jenek patang nyalita pakasihin paguju juga tak apa maka dia ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi mufura na mape pacing wa dzakara asma rabbi agati ni pakanjaki ni paringarata ya sangi pakanjaki paringarang pakasi ni pangujuga nge apa meloki masumpa yehe loki makamala yehe loki suju yehe masa taulino melo yang moloi na diku kasih persiapan iko Pak Bupati muliki kasina wajue
Iko pajabat muli ki kanjana tanah ki apa nampar ngamar ki macayami ko ini. Mana ke fungala taala na dito mapakaraja ko lena. Dito mapakalapi ko lena. Kato yero kama di tawe dito na pa dito lima curita. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tu yang kamar tu ni cerita. Cicing aja gitu, cicing aja tu. Aku itu virus waktu zaman roh. Ya, lo itu mas sempaja tuh. Pernah di jolo itu makin itu setan yang magoda tuh. Jadi mega tau madari. Lo ni mas sempaja tahu madari ya roh. Ya aku jadi anak sengaja dengan anggota yang selalu apa aku dina tidak aja dia gusuk kena aja Allah. Cara nama makasih badai. Apa tu lima curi tak kira nak. Anang ketonan nak nana mulu mas sempaja tercatup aja tu lima nana. Termasuk mohon maaf. Ye ko bang tahu aja tu lima curi aja. Katoy Rovita. Wah, napi itu hanya 'alas shalah. Hanya 'alas shalah. Napi itu siap betul lima cerita on rupan tinder cerita ana na fungala taala je manguli amak ko ki atarate ki atuman ki si kanya-kanya na bali bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bali. Agak katana na ibali sa adena tisa ni fadilana. Kau bange sinin na yero cahaya masuk kolumna, masuk katu cahaya masuk kolumna pa bange. Masuk cahaya kolumna. Tegi jok kero cahaya nigi bali robani kotorollah. Maka fadilana niga kau bang, niga bali bang. Sitonganna fada matoi apalana tok bange tok bali bang. Bayangkan itu fadilahnya. Makanya ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nonir tiadwa. Tamani kesimpulannya aja atau metalada. Saya mau kepada kita alenya leta kesadaran. Mas sampaja ke ibu, niga nikmati, iya atau idi? Bapak-bapakku, mas sampaja ke, makasih ke, mengaji ke, masih kiri ke, niga nikmati. Ini mata. Aga batuan na bicara. Sinin na decet tajamay. Ini mata tu manjaman-jaman. In ahsantum ahsantum. Sinin na decet tajamay li sumateri. Wa in asatum falaha. Namo tu jamak itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siyempre kama di najama taulino lisir ya den hamat makotorok ko ja siyempre kama ja najama lisumate ya den hadirin tomatok ko yamanang tanokoro to pada sihasena insyaallah to pada malam pesunga dagkanna maknana bicara ko denre tentu lo mak maliki semangat supaya to makasiwi aku ngalata ya pancajengan itu do ya tidak mungkin kesia-sia narik komarapke kak niga mapasogi. Tidak mungkin malasa kak narik komarapke kak niga mapidisi. Tidak mungkin manrasa-rasa kak narik komarapke kak niga mapanyama-nyama ala tokdo ya. Sehingga saya yakin kita semakin dekat dengan Allah. Ajak to bangga nah, ajak to bangga. Oh, mega gajiku menyamar rumah nyamang, oke, tapi ajak lalu meme pun, ajak muka tutu aja kemenangan. Lo yaga gaji mega ko yaga ipake cuci darah. Lo yaga mega gagai na rekodinnya nyaman-nyaman. Mega jumlahna tapi ipake murah. Mega jumlahna tapi lababami jadi yaki guna ridi. Ini jangan sampai. Yeko na cabu inya mengepung Allah Ta'ala untuk ini meskipun ada uang kau tidak mampu menikmati uang itu. Hati-hati. Makanya ibu bapak tomotoku yang manang lo nikmai na ipakabaru itapota itambai papudita terutama risam pajange insyaallah yakin dan percaya
ia kota jagai sampajata na jagai toki pung Allah Ta'ala. Ia kota pakasingi sampajata na pakasingi te pung Allah Ta'ala tutungeta. Niga jamin ni nabita. As-salatu miftahu kulli khair. Sampajangi pak goncina di sini. As-salatu miftahul jannah. Sampajangi pak goncina surga. As-salatu imaduddin. Na ia sampajangi tian na agama. Pini ita piara sampajata. Pini ta pakasingi sampajata. Pini ta jagai sampajata. Pini terasakan hakikatnya yang mengitur di bukan iya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Tadang pengakak meraja, kamu nangka bicaraku tak salah pangku kekuta sitinaja tadang pengakak. Sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas, tapi kita dibatasi oleh waktu. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak kepada seluruh pengurus Masjid Al-Ansar yang telah mengundang kami untuk hadir di tempat ini, terkhusus Ngaji Suryadi, orang tua saya, semoga disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan ada kuda pungeta ieu TV nafa barakah ifung Allah taala nama sifung Allah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma nawwir qulubana bit taufiq wal hidayah wa junubana syirka wal munkarat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tak dampeng kak maraja mapamula capa aja tu capa gemakku sitik ke tanah ajak tapanca di bulu si tetik wai ajak tapanca di tasi bicaraku boleh diatiku mamagi-magi atik tak tarimai tak dan bulu-bulu tak sek di ruang tak kaleta kurup boleh sumanga utana ngirinin nawa madeceku mega bulu-bulu riwa tak kaleta neyeke mega pipapu jiku lo faderi di mana tak dampeng kak maraja kong ada kita salah. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.